چهارشنبه و بخیر بینرین چرپل مدیا چهارشنبه کی دن دیسم به مجارکی تیر او تجی به هورانه مجارم جارها روشن بدرخانه هند زن روشن بدرخان تیر خو جیانکی تیر جیانکی تجی جیانکی به ایش جیانک به حسرت بوراندیه وک پسمام خو وک مامي خواه کر مامي خواه کر خاله خواه کر مت خواه یعنی به گشتی مالا بدرخانیان و پرانی کردین که به هستو داخوازا آزادی ولایت خواه جیانه او جیانه که مینوان جیان جیایه دیسا میوان من که محمود بگیک محمود بگیک جاردنه مبوه دابون ناسین هباناوی تجیه تشت حتی تشتی ده هباناوی ده هبن امی جارناوی بینورن که اوجی هبانا خواه برافالا که پاشی جامی بهورا جاردن تجی کن که محمود بگی تو خیراتی سپاس نب خیره دابیه و جارک دنم سپاس کن که داخوازا ما قبول کر و خواندنم قبول کر و تو بشتر برنامه مبوی که محمود روشن بدرخان هر چا جناب وجی زانه وک اما بیجه همی کردین که دو وقت خدا دوز آزادی دا کار کرنه به جیانکی گلکی لولاتین در و به حسرت ولاتی خواه به تیرو به برچیبون به لیلی همه لیداوی داجی جیانکی سرکفتی جیانه و دیسم تخازن بینریم روشن بدرخان ام جارکتن بینم بیرا بینری خواه ایکو نبیستن جیبرا ببیسن امیل سر جیاناوی باخفن و همه سری دا از دپرسم روشن بدرخان لکوش دایک بیه چواج دایک بیه و پشتوی چی هاتیه سریوی هم مساجوی دام بله سپاس کیک میرزا روشن بدرخان به حسب باب خو جعالیه بابه و که بابه ویج روزنامه گریته اساس کچه صالح بدرخانه صالح بدرخان ده 1906 دا ده بویره ردوان پاشا دا کل استانبول و چاخه شهردار استانبول و که هات بو کشتن و کشتن اویجی خستونستی عبدالرزاق بدرخان وانا بلکی و بهیس بد شبکی دا نیزی 3000 بدرخانی دیگر لایان گریوان دشینن سرگونه جوی داره صالح بدرخان یک جوانه هند بیجم بریاویجی صالح بدرخان ده زندان دابیه صالح بدرخان بریاوی اگر ده زندان دابه هنه بحث 10 سال جزایی وید کن لی 1906 امویه هنه زانن قطعیه ده 1980 اتحاد الترقی وقتی کتی سر حکم و سلطان عبدالحمید سر تختخینن آن ده پشت پرده ده وقت شورمنده که بی بکارتینن دوی چاخه ده عفو کی درته صالح بدرخان دادگاره استانبوله ایجا صالح بدرخان بخو انسانه که خوانده ام نویسیوی وک روزنامه آن وک کوبار ام در روژی کرد داد بین 1913 روژی کرد زانی وشانا اوه خواندبان کرد استانبوله آرخصنا هیویه ام صالح بدرخان لوی درید بینن پاشی امویل قیصریه دبینن او لقیصریه ریوبریا زندان قیصریه دکر وی سرگون کربون وی داره دما اوه دا عثمانیه دا آنم بجن اتحاد و ترقیه دا او جه کلی ریوبریه دکر مبخوشی من پار سرداناوی کربو بری روژه کی ملگل کچامیر جلادت دانم بجن کچا روشنجی چونکی بویا آوائیه به سینم خان راجی سر به مسئله از آخری بود سینم خان گو امجی چونه قیصریه
لساله الدورة هفتي وانا كم زاده ناي بيرامن او يشوف سردانا ويد القيصري بو روشن بدرخان جلوه دريت دنياي اللي مخابن تمني صالح بدرخان قالك كيما بجنجتيا خدا وفات بك برياوي امانا كوتش شامي دكن لشامي جيوه چاخي بحري باشا هي كريمير بدرخانه او بخوجي وقت اوي بو لطرابلس غربي يعني طرابلس غربي يا ان روجاوا كام دريجي لوي دريبو او جهات بو شامي امانا جي دچنا شامي مالباتا صالح بدرخان لروشن بدرخان القيصريه تي دنيا بخو 1909 تيزانين هركس زانه بله هذا سر مادية يجي هنا بجا جيانواني اوي دوامتك يعني روشن بدرخان وبمالباتي و تبي دياوي وانا وهناك بسمامي وان نجل شامي جيانوان دوامتك بله الشامي اجا دست بمكتبة تركيت كبيشي دو سال مكتبة تركيت خونه باشي اجا دست بعربي وشتي وسات كتكار انا كي باسا خواندناوي اوي بكن خواندناوي او بخو اوي وچاخي انستوتي هبون لوي دري او جوي دري درچويه بخو ماموسته دمكي جي مديره بيه يعني ريبريا دبستانه كريه وقتی که سینور تنبون نابرا واندا تزان نابرا اردنه و سوریه واندا سوریه تزانی گلک نیزه يعني دانینا سینور سوریه 1945 و پاشیه بريجي دنابرا مدى وخطا تريني هابو تدي وقت سرختو بنخط يعني باكور سرختو اوانا بنخطبون هابون دي وقت خطا فرنسوي جوي خطا تريني از هجي وسبع استكم وقت ديفيجن انا بيجن روجافا وباكور هاد بيجن بني خطي سري خطي لا هرو صايش راسته يعني وقت دي روجافا في باشي درخستنا مخابن تمامي سياسية مو وجواني ما هركس دبيجن روجافا لنبويا هواية يعني او درب خطا بله يا الوتر اوه تابي خدنا وهي دمكي اوي اوي الاردنيش بركنا برا سوريا واردن دا سينورت نبو مايناوي الوتر جهه وقت كتاين دبا وقت ما مسته باشي جي الشامي دبا ريفبري وك دبستانه كو ازانم دبستانه فرنسيه از وسطي بيرامن الوتر ريفبريت يعني مديره يا راس يعني بيجي أموالم سر جيانوي الرفشنبيري كنجي دست بيتك تشوا دست بيتك جيكو دست بيتك أزباني أزوها بيجم حزارو ناسد وبيستو بينج جلادة بدر خان تي حتى مصري زاني برايوي مصن بريلوي دريبو وحتى بابي ويجي بري الويدر الباجارة كيوان والي بو تين ويدر يجبركو حركة 1925 دست بيت كالي مخابن شرطي ويشاخي حيوانات تين تيك دچه يعني بزابا آزادي ويشاخي تيك دچه جاردن دزبره لي ده 1927 دا وقت سرهلدانا آگیریه یا خود برخودانا آگیریه دوی چاخي دا جلادت بدرخان زاني تي اوه تي بيروده باشي شغل بيروده خوي بونه دامزرينن باشي تي آلية شامي واندرا مالا اوه جي مالا روشن بدرخان جي لوه دريه لشامي اوه چاخي تي يعني تي مالا بسمامي خو جانات چه سريد دوا لي او بخوش خورا او كرتيه شخورا خاني كرتيه لوه دريه دمكي يعني از دست بكاوي باش ناي بيرامن يعني اگر 27 عن پشتی 1927 روشن بدرخان زواج كيد كچكي وي 27 عن 29 تا سيويك دومينه بله يعولي باوي عرب راد الزوجه بله
او كتشا اوي كتشاوي كتشاوي نافي حسينايا بله وسيما من ويديت بله ام رونشتن ام جالكجي ام اخفين لهوليري المالا سينم خان كيك ميرزات بلكي تنزاني اقرباتي كي ماجي هي بسينم خان وارا بله كوري دكتور جمشيد بخو زاواي مي زاواي برايمنه بله جویانی و لنه به اقرباتی بریاوی امو سینم خانوانا گلک نیزی هبن بتایبتی جو دمال سر بدرخانیا 15 بش هر بش 45 دقیقه وقت من ما اوی سر دروکا بدرخانیا 1275 حتی ایرو بدرخانی و حالوان رولاوان دیرو که دا دوی چاخه دا تکلیه که می باش بتایبەتی سەریا کەک کەنداڵدا کەنداڵ نێزان هەروسا کەک حەمیدە حەیج سلێمانە حەیج دەروێش وێ چاخێ مە تێکلی دانی و مالاوان لە بەغدایە بوو وێ چاخێ گەلێک جارە یعنی نابێم ئیشێ ڕۆژێکی دو ڕۆژ و 10 ڕۆژ و 20 ڕۆژە ئەز و سینەمخان ئەم ڕوشتە سەروان مەسەلا ماخفینە جەمە مەسەلێ ئانی سەر و سەیما وسيما معلوم سينام خان قالك ماستره لي كردي كيوي خرو صافي هبو او كردياوي قد بيرام ناشا كردياوي او قصافي بو رابون ورونشتان دناوي يعني تبي كدي بدرخانيه بابنا بدرخانيه جنك قالك معقول بو قالك معقول كيك محمود استخدم باشي ام لسر اسيما بتاغتي باخفن چونکی هنگ تجد سری مداوی که زلال نینه جبوی تخازم ام پیشی روشن لسر او کیوی روشن بیری روزنامه وانی مقالان بیساندی و پیشی هم جوی دست پی بکنم ام هدی ورن ایدی پاشی ام چایماجی پی باشه که 1932 ایدی وقتی که جلادت لعوی بجی دبه لشامه بجی دبه و برگره خدای اوی درخه اوی كوبارا هواري درخه بأوي راك يلك روشن برين كردرا يعني بشتي مناقشة دورو دريش برياري كيوسات داي دوي شاخي دا معلوم جلادات شمالا بسمع مخود شم مالا وانتي روشن بدرخان جي قلك آليكاريا جلادات يعني آليكاري كي چوا يعني پی ماله ده هف جانا سری ده چاپخانه زنی و چاپخانه تراکیوانه هیا لوی داری آکو کوارج درته یعنی لوی ده چاپت به چوندنو هاتناوی هیا لی 1935 تکلیف جلادت بدرخان اوجی تکلیف قبول که زواج وان پیکته آخر پیشیاوی دا که محمود پیشیاوی دا روشن د ناو سازی که آلیکاریان فلسطینی دا کارت که پیشیاوی دا د ناو سازیین عربا دا که کل دش کولونیالیزم وساتیز او کرن د ناو وان دا کارت که جبوان دنویسینه جبوان تچجوینا تبلی او کن جنی کوملین جنی وان دبه وک اندام بله او تولي وان دبه او پرانیا و چاخیه یعنی 1940 او اکتیف ادبیجم اکتیف وقتی که دویجه 25 ویدا دست پید که به اول پشکریا فلسطینیات که او پاشه لبنانی روزنامه را دنویسینه لسر مثلا عرب و kolonyalizm و جنا و فلسطینیا yani mesela kolonyalizme de evet tiştevi derim peş tiştevi mi yekji konferansa Kahire'ye yekji konferansa Atina'ya yani peşte mi bahsa ve bikinle beter az bxo beter xwazim ew be yani de mesela Kurda da de mesela Havari Wan da çi hizmete ve çebune يعني وقت ما بله اجي تخزن امي بعصاوي بكن لبيشيا كو بجلادات را دزوجه بزوجه يجي ميربكه دبيشيا ودا ببرانيش وعربه كارتك
عفو كيكو او ياشخو هر هي مثلا از ما مستمع وقت البستانه كي من البيدا ما مستعيد كر مجبوريات بم اندام سندقه كنا ناوي سندقه داد خرتم مثال دبيجن يعني خبات روشن بدرخان جي بويا واينه اي بريات بيجم اي بريا هواري عفو نرجوك يعني ايه بحسب بريا يا 1932 كم بله اجي بعساويت كم بيجم 25 هذاك جبو فلسطينيا دنفيسينا جبو عربات دنفيسينا لدج فرنسيا لوي دنفيسينا بشكريا عربات كي اي سوريات كي مصريت كي لبنان كي جبو ان قالك نامات دنفيسينا قالك كوتارا دنفيسينا قالك او كا دنفيسينا او راسته كيك ميرزا او هنا او قالكن لأوينين يعني او در حق واندا تشتكي كل بردسته ما بوثيقه بأم بيجن فلان قيد البردسته ما هنا بله اوانه هانتش قالك سر انترنت تزاني قالك تشتينا قوتن انا دلاوري زنجيت الناس دكي دلاور زانه حتى مرنا ويجي دفن كرنا ويجي دلاور البالي ايه ابو ازانه ودلاور بخوا بانتشتانا دلاور نفسان مجبور خواندیه کد بیجه فلان تاریخ دا 20,925 جبو فلان روزنامه نویساندیه جبو فلسطینیا نویساندیه جبو کتیه تبلی جواکی جنین وانا بویه والحاصل يعني حتى بدرخان تينا زواجاوي تينا بشتي بدرخان مرف دبينا كو كاروبارين روشنبيري جبو كردو دوزا كرد اي روشن دست بيك يعني موسى ديت راست زاني روشن بدرخان قلماوي سري يعني قلمك يعني زمانك بيد نفسين اساس عربيه زاني بله زي طبي زمان ناجي فرنسي وانا جيت زاني يعني او جبركو آلية عربية براستي يعني تجاري ازنكت مويالي لي هي ازانم تكوملي واندا خباتوي هنا خباتوي للبناني هنا ازي باسا هناك تشتبه باشيه بكن باش يعني دلاور ازانم منو يبخوشي ما سربي مسألة ما او كلية ما خبر دايا حتى وكيدن هناك دكمان اجي مثلا دلاور بريج مرشاد ونا انا لي يه اوك يعني روشن دا بمن جرينج لان تشتي هاري جرينج بشتي 1932 يعني جبروي از لآلية نبر منن هيرتيا براستي يعني دوي شاخدا يعني دعوة فلسطينية تمام كردا يعني حتى نفشي ما وإيروجي قالك قسمه ما يعني جبو فلسطينية حتى تبي مجادلة دنو دنيفسين ونامج دنيفسين ومقالة دنيفسين وهرتش دنيفسين لنتيجة أو تشجي كدنيك كوزاني كاكو عجبو كيماسي باسناك ادفجن وقتكم مرو طريقة خد دنيفسين ادفي مرو حميد تشتي خواب ببينه وصباس كجبو يزد بيجي يعني كو سبيروج مرمنا كبا نفشاشتي او كجبو يزد بيجي يعني بعساويت كما اگنا هجی وال دیاربکر درتج بو فلسطینیا خپیشاندان کن يعني يعني شرطي وي شاخج يعني روشن بدر خان يعني مثلا جنكيه الشاميه وي شاخي او لأوية لأردني وانا يعني الويدري او خباتي كتشيبونه يعني بر نورمال تشتكيه كتبلي وان بو از ند معنى رخني داد بيجم شو نمكن از رخنا ناتم يعني ونيشمنا بله ليه يعني اوي بجلادترا وك اوكي يعني تشتكي نو روشن بدر خان دست بيتك جبو ماجي يعني تشتهي هاري جرينج اوي يعني هي جنجة ويشاخي روشن بدر خان تزاني ابانا جمكتبي تركي كو ام بيجنا عثماني يعني وقتك تزماني وي اويد ناري او مثلا بالكلمة بحث بكن او هاي بيبينا بمحمد را مهمت وزون را
سال 1985 آبان یاسه یعنی مبخو لدنگه و گوداری کریه او دنگه که محکک محمد قید کریه یعنی عثمانی ترکی تبی هبن بیشن زمانی عثمانی پرانیاوی یعنی برکو پروردوان بوی آوایه یعنی وچاقه تزانی حیا 1945 جی تزانی لسوریه او تنه یعنی سینور تنه دولت تنه یعنی جبر حتی وی دریم بیجی يعني او يعني پر نورماله شو ورقروي قالك مهم او جيب اوي بسر دا خوازه جلادت بدر خان يعني خوازه وي شاخي اوان رومانين كل اسطنبول دركتنا كسي وي شاخي ايكو اوي نفساندنا مثلا برتوكان نفساندنا اوي ويك نامك كمال وانا ياخد كسيدنا يحيى كمال نظام يعني مثلا جلادت پیشنیاره کریه گوتی اتخواز مثلا تبیه هانه جی ورگرینی عربیش برکو مثلا پرتوکیکی باشه و روشن بدر خان گرانیا وی دنویساریه دا از دبیجم ورگره يعني بله فرمو هي البام بله گرانیا وی ورگره و اوی خو مذاکرات خوشی سانی نیفساندیه يعني وقت بيراني نخو او بنفسانية مخاب بزمان عربي بو نظام كردياوي آن تركياوي دركت آن دركت يكيجي دسنوي سوية هي چاپ نبيه بله يعني دوی مسئله دا يعني از پر نخواستم بحثاوی مسئله بكم لگلك دكمانا يعني پشتی وفاة جلادت بدر خان بطایبتی جی پشتی کوچی بانیا سیکر يعني گلك کس چونه باله و پرتوگیش دوانو دەستنویسێ جەلادەت بەدرخان گەیشتنەوان و لازم بوو چاپ بکردنە یعنی چ کردن چ نەکردن ئەس ناخوازم بەحسەوێ مەسەلێت نەخێر لێ ئەوێ یعنی 1932 وەختێک کە هەوار دەرتێ تێکیلەیەکی خورد دنابەرە ڕەوشەن بەدرخان و جەلادەت بەدرخاندا دەست پێ بکە و حەیات ساڵا 35 داژی ئەڤیا هەنێ یعنی بزەواجە هەردووە مثلا انجام داده پشتیوی جلادت افو روشن بدر خان ده هوار داجی هرکس زانه نویسه و هنه مکتب خواندیه ده هوار داد نویسینه بس گرانیا خباتا روشن بدر خان ده هوار دا تصنیفا یعنی جهف قطاندنا ناو نشانو اوی هوارج کی را بشینن او لیسته کی وانی دور درێژ هەیە ئەوەیە هەنێ تەمامی ڕەوشەن بەدرخان دکە نەمیر جەلادەت دکە ئەم ئەسەیی ئەم بیاد زانن ئەڤیاش دەبێ ڕەوشەن بەدرخانجی ئەزانن چونکی من دەنگەوێ 10 ساعت گۆداری کرد ئەو هەر پەیوینا بە مەمەد ئوزونڵە ئەو یەک یا دووە او ده فینانسا ویدا يعني مثلا مادي داجي تزاني دور بدور هوار بپاش دكت و قلسي چه دبو مثلا اوه دگو مثلا سینام خان دگو تكچاوي دگو مثلا رجاركي امدهاتن مالي من هرت مثلا خالية كي جمالي كيم بيه يعني دگو مزان بو که احتياج هي او کریه یعنی بریچه خالی مال فروتیه دا کارمن وشنا هواری آن روناهیه پیبکن او هنه دم بدم جلادت بدرخان جید خبتی زانی دوره که جید تکله داد شغله کدوه چاخه دا جراد بین انحصار yani Arezeriya dike li Şamê demekî ez nizanim ew ê me çiqa zanin yani bîner çendîn zanin meselê radyoya Kurdî hebû li Beyrûdê yani Kurdî jî weşanê dikir a ew ê Fransıza rêda bû yekê diçû tevlî bername wê derê dibû bername îdare dikir lê vê paşiyê ku karê wî zêde bû îca ez bêjim teslîmî kirîvê xwe kir got te here îca tu vî îşê hanê bike kirîvê wî kî bû Doktor Nureddin Zaza bû Doktor Nureddin Zaza kirîvê kî ye
دکتر جمشیده دکتر جمشیده کوڕێ جەلالەت بەدرخان بەڵێ يعني او رولێوان زانم از رولا ئەوەیە ڕەوشەن بەدرخان دەبان هەردوو مەسەلەی گراندا ئەس باش زانم يعني هەم ئابۆریە ئەوێدا کۆڤارەدا دەبێم کۆڤار نە هاوارکردنی هەم دووردا هەبوو هەمژی دشاندنە واندا پۆستایە کاری پۆستایەدا ئەم هەردوو دستیەوێدا بوو ji bilî karê malê معلوم هسا ji alîkêva mamosteye xebat dike ji alîkêva derû dora wê derva heye ti kesekî bê ewk nabe bê hawirdorî nikare bijî û zanê rewşen çar hev zarokê wê ku tên pey hev mecbûr e mamosteya ewwel di malê de ji bo zaroka ew bixuye çarın ya siseye ez benî çarin çawa çarin yani Useymat keçaweye tu zanî sebiyê wê ewel ku çê dibe navê biraya xwe lêdatîne ew birayê wî ku li Almanya mikrobiyolog bû bi navê Safder ew Kurd wefat dike piştî wî Sînemxan tê piştî wî jî Doktor Cimşîd tê belê îca ji alîkêva xwedîkirina wan e yani cilê wan e şûştina wan e karê malê ye perwerda wan e ji alîkêva dibistanê heqeqeten yani duwê gencatiyê de em bêjin barekî zêde ser pişta Rewşen Bedirxan heye îca ne wek mêrekî ne wek zilamekî wek jinekî wek jinekî lê karê wî ye rewşenbîrî de aliyê wek fikir wek rewşenbîrî ew kê jina zêde li pêşetêra di pirtûkê wî de di meqalê wî de di gotinê wî de ya jî di karên wê pratîk de ew kê jina li pêş e yani doza jina doza azadiya jina ya jî doza mafê jina yani dûrda nizam em ê ew e zûye dereng e ez behsa ewekî wê bikim behsa meselekî wê bikim meselekî esasî ku ne tenê wê alaqedar dike temamê Kurdistanê an çar perçê Kurdistanê belkî pênc perçê Kurdistanê alaqedar dike kek Mirza hûn zanin ew te behsa antîkolonyal konferansa kir ewana rêze konferansin ez behsa yekî ji wan ez ê bikim sala 1955 ew dewlet an welatên ku ne terefin ne ji bo Varşovayê yani Yektiya Sovyet û terefdarê wî ne jî ji bo ew ê Amerîka û İngîlîz wana yani ne NATO ne ew ne Varşova evana li Endonezyayê li ew ê li girava Javayê dibên jêra li Bandungê bajarê Bandungê li wê de konferansekê çê dikin 1955 wextê ku tê sala 1956 Kurda dawetê konferansa Kahîre dikin li Kahîre konferansekê heye 56 dîrok pir behsa wê jî nake yani ecêb e mibxweşî li ser înternetê lê nihêrt konferansa heye 44 heye behsa Misrê heye ez zanim heye ama li Misrê ne carekî konferans çêdibe ne du carek çêdibe ji ber wî edibêm yani te wextê bikevî înternetê te a 44 bibînî kes behsa a 56 nake min ê 56 xwend te xwend min nedî dûrda min û Mam Salah ew ê zavayê Mir Celadet Bedirxan yaxud em bêjin Mêrê Sînemxan Mam Salah Sadullah li ser vê meselê em gelek axivîn wê çaxê ew endamê komela xwendekarê Kurd li Ewropa bû li beşa ew ê li şaxa Brîtanyayê li wê derê temsîlkarê wan bû heta di wê çaxê de
تێکیلیە وان باش هەبوون بسەر کاموران مێ کاموران بەدرخەوان واژیت چوود هات بەلکی پێشتاژێ ئەزێ باسە ئەوێ بکەم باسە بێ مەسەلێ لێ di konferansa Kahire'da ya giring dozde rewşenbirên Kurd yekem car li ser navê çar perçe Kurdistanê bi nameyekî dûr û dirêj tevlî konferansa Kahirê dibin li ser navê Rewşen Bedirxan dozde nabin di nawan de yek jinekî heye ew jî Rewşen Bedirxan e ev konferansa yani ya mühim gelek mühim e de ew de di tarîxa wê de ya di duwa jî ya Atînayê Atînayê herkes lê baş e yani ez tiştekî nejî bêjim ji bo ya Atînayê ser vê meselê ez û Mam Salah em gelek axivîn jî yani ji bo Kurda 5 name şandibûn 5 delege û li ser zerfê wan jî nav tinebûn yani bêjin kî ew ê here wê derê bes di nava wan de yek jê Mam Celal e rehma Xwedê lê be Celal Talabaniye ew Kurd wekî dinê Mam Salah navê wan ji mir nego lê mixabin yek ji wan jî naçe û dîsa bar dikeve ser pişta Rewşen Bedirxan Rewşen Bedirxan jî wextê ku diçe ew ê wê behsê jî dike Kekmal Misanî jî di pirtûka xwe de her wiha behs dike yani wextê ku diçe wê derê Kurdekî me ji El Ezîzê li wê derê çawa perê qumbara xwe derdixe banot dijmêrin ya dibê welahî ji min jî ev tê dibê ez zanim mesrefata giran e tê her Yunanistan Atînayê konferansê 400 banot perê wê çaxê edbêm xê bigê away teslîmî Rewşen Bedirxan dike qebûl dike lê Sînemxan behs dikir digo diya min heta ji Atînayê hat digo 6 kîlo dabû 6 kîlo mesela ala Kurdistanê li ser maseyê li ser masa wê di nîvsandiye delegasyona Kurdistanê win navê wî bi nav û deng ew ê Sûriye vê paşê ku da mezrênerê partiya wan bû ew ê a Beasya ku dawama wî tê hesabê Michel Eflaq yani bi ser de diçe gelek heqaretê dike ew a ku li serê ew ê nîvsandine delegasyona Kurdistanê wî kaxezê diçirîne davê ji erdê di pey de evana jî ama Rewşen Bedirxan qet ew nake qet ji ciyê xwe yani wek însanekî ew însanekî bi sebir wek însanekî arîstokrat li wê derê disekine heta sikûnet çê dibe aramî çê dibe ew car din axaftina xwe dike dibe ez li ser navê milletê Kurd hatime vê derê û wê axaftina xwe wê derê dike tenê ji Kurda ez bêjim di konferansê de wek tê bîra min mamê wê Mîrkamuran Bedirxan ez dibêm pîrozbahiyê jê re şandibû konferansê û Salah Saadullah ku hê nebû bû zavê wê ew jê re ji Brîtanyayê namê şandibû yani Kurd li wê de li der û dorê têne bûn di ser de jî ew nebes û pasaporta wê dizîbûn pasaporta wê dizîbûn da yani jê re arîşe peyda bibe û nikaribe dagerewiya û tengasî çê bibe ji bo dagera wê ev ê yani ebana ev her du konferans yani ji bilî ez behsa ê Ereba û ê Filîstîniya wana ew li aliyekî yani ev her du konferansê hanê ji bo ew ê ji bo Kurda evan ê hanê giring in û dibin ew 19 kesî ana navê wan nayê bîra min ji ber ku wextê min ser wan dokümanter amade kir yani Nureddin Zaza wan hane bû Qedrî Cemîl Paşa hebû bi hevra komelekî jî çê dikin komera alîkarî û ew heyeke ku ez behsa wê komelê ez ê bikim bes wê çaxê ev mesela ew ê yani her du konferansa jî Mam Salah digo li Brîtanyayê digo di BBC'ye de
مثلا تایبەتی و بیرنامەیە کۆنفەرەنسە قاهیرێ دگوت BBC واندا مثلا دەرکەت لێ دەرێ من مەتنێوی وەرگەڕاند کەتە سەر چاپەمەنیەوان دگوت دنیایدا مەدیایدا ناوێکی باش ینی دەنگێکی باشانی ئەو یا کوتت بێژی کێکۆ ئەوەیە ینی ئەو دەبێن سەقافەت ینی ڕەوشەنبیری و ئالیکاری و ئالیکاری ینی چاوە ناوێت یارمەتی ئالیکاری ئەدبێم یا ڕەوشەنبیریە کورد ڕێخستنە ڕەوشەنبیریە کورد ویاوای ناو تێبیرا من ji ber ku navê wê bi erebiyê li wê derê Kurdiya wî çêkine divê rewşenbîrî û alîkarî alîkarî dibêjin wallah alîkarî kêko têda nayê bîra min dibe ew hevalê me ew ê min xetê ewana hinek mesela baş zanin yanî wê meselê bes li wê derê ev mesela wê bi teşwîka Rewşen Bedirxan yani lê pişt meselê esas Rewşen Bedirxan heye Osman Sebrî tizanî Osman Sebrî wan biriye ve wê çaxê Hemîdê Hacı Süleymanê Hacî Derwêş ku par rehmet kir hevalê me bû dostek me bû ew bû zarwê apekî wî bû zarwê apê wan bûn yani tev bi hevra nayê bîra min ji mara wan kek Hemîd jî behsa vê meselê kir li wê derê bê rêxistina hanê a rewşenbîriyê tînin ava dikin paşî di ser da kek Hemîd digo tabii digo imkanê Rewşen Bedirxan gelek kêm bûn yani piştî wefata Mîr Celadetê piştî pêncî û yeka bartev dike bestiyê wê yani wefata Celadet Bedirxan jî zêde yani pişta wê şikandibû ne pişta wê bi tenê a temamê Kurda taybetî ew Kurdê ku de warê çand û hunerê de xebatê dikin weşangeriyê û ewana yani pişta te va şikandibû çünkü zanî hawar ekolekî bi serê xwe ye di çanda Kurdî da yani du ekolên me hene em wîya wê qebûl dikin ekolek jî ekola hawarê ye ekolek jî ekola Riya Teze ye yani ekola Riya Teze ji hawarê kevintir e yani ew giranî li ser romanê ye ême piranî li ser helbestê û tiştê dinane îca ez beriya yani behsa wê komelê yaxut em behsa wê komelê biqedin ew biqedin em ew tê vexwendin ji bo Başûrê Kurdistanê ji aliyê Barzanî ve yani wisa dibêjin vexwendin kî dibêje ez piçek ew kim vê mesele yani di neticê da eş tara bêjim ew ê a çandê rêxistina çandê ku de çand û alîkariyan bêjin ku wê datînin paşî ev yehanê dibe partî yani dibe bingeh ku 1957 da dibin sekreteriya yan damezrêneriya Doktor Nureddin Zaza da ku Partî Demokratî Kurdistan li Sûriyê têdanîn ew jî her li pişt wê meselê ew heye Rewşen Bedirxan heye belkî em kronolojîk nehatin hêdî xweş yani sohbetê de hêdî baş e lê dibêje mesela çiye başûr tevlê korî jinên Kurd tevlî konferansek wan jî bîye paşê ew konferans xelatekî diyariyekî korî zanyarî korî jinî Kurd dibêje jinî Kurd yani tizanî Sînem Xan piştî otonomiya Kurdistanê 1907 piştî peymana 11 Adarê berpirsê jina bû yani Sînem Xan Rewşen Xan dibêje ez zanim lê ew ê ne Rewşen Xan li wê namîne yani mêvandarî ye ew berpirsyarê leqa jina yani yekitiya Afrêdan ana ew dibêjin li Kerkûkê li wê derê bû Mam Celal wana zanî piştî wî li Bexdayê bûn ku diçe ez mesela wê ez bêjim yani Mam Celal
تزاني لشامي دما بله او نابراوي و بارت ديمقراطي كردستان جي تزاني تنبو 66 بيبا نابراوان خوشنين بو يعني هروها او بو رحمتي عز الدين مصطفى رسولوانا او بخو لشامي بون مثلا وقالك جارة لما لا او بون لما لا روشن بدر خان بون تشون ويدري هاتن يعني مام جلال داخواز دكه دبي منو بارزاني الهبينه مثلا شباغداي سينام خان وشباغداي تي حاجي عمران برحمتي مالا مصطفى بارزاني وجي داخواز دكه دبي يعني وقالك حقاب دس خستيه اوتونوميا وچاخه باشه لغوري شرطه وچاخه نخرابه مثلا كركوكي جي درخه كل سري الهب ناكن ايروجي همان عريشه دوامه فعلا زيادة ناش نبويالي بچونكي وقت من نما وقت من نامينه 4-5 دقيقة من مايه ای باشه از اوه بگیم که کو دچه جه مال مسافرت بیجه یعنی بیت خوازم وين جمهب يعني جنوبا بلا يكي كردا كيب مادام كي ابقاس دسكرتن هنا بلكي وي چاخي چينابه للسر داخوازا جنكي كرد يكي وك روشن بدر خان تزاني رحمتي مال مصطفى جمال باتر قالك ريز دغر جوان راوج كامران بدر خان وان آخر پاشی اول هوات نوان چه بو؟ اول هوات نوان چه بو؟ نه ام بپرسن که ام مجبور کوتنه خواهی او که بیجه لی ام بپرسن که پرس مرسی هنه تنه نه باشه ام کوتنه خواهی دایی بقدینه يعني روشن بدر خان تاريخ يعني ديروكا كردستان دا جنكي وسا نوك جني دنانه هنا جني بناب از وان نابجم بس ايك ام دزانن يعني جنكي جي امكانو درفته خو عياري خو كزيده ترتشتا جبو كردا كريه يعني روشن بدر خان جنكي وسا يعني بنرى التاريخ كردا بنرى كيجا جنشت كونفرنسا دا كردا تمثيل كديه ياخد كيجا چار پرچه كردستان مثلا كونفرنسا دا جبينه كده تمثيل كديه يعني اباني هاني اوي وانتنن و هاوار تزاني خباطاوي دا هاوار دا اوي وكبلغاه مثلا باسا مثلا مال نكر مثلا عجيبه اخلاق و عن آنين ميرجها بوتادا يعني عن ميرنشين بوتادا مثلا دنابا مالدا إلا دنگ بيجكي عن داينكي تين ويدري دا زارو كيوان بكردي خورو بكردي بلكي واجي بالورفان بله او احمد فرماني كيكي بخو خلقي كيكاية آلية دربيسي وانا يعني ميرجلادت بي قدري وأكرم بقراد بيجي امارة جميل پاشرات ثاني اوج المنطقه دربسينه وچاخه دبي زارو كمن چيبون مازن دبن يا كا جمره دنگ بيجكي اوجد بن احمد فرماني كيكي هي اگر او قبول بك سر شعبان جا بير خبردن او قبول بك وتشوي دري جا جوان را چروكا دبيجه جوان را كلاما دبيجه جوان را لبلوريت خه وان هني گوبندت که وان چارشيا دگارينه يعني اوجي اوكي وك دبستانه كيه مخابن اوجي پنجی یکی دا به 40 روش د پی وفات امیر جلالت بدرخان دا احمد فرماني تيكي وفات نه بله باشه ام بجن رحمه لگورا هر دی عجیبه هر سه عجیبه آمین ایجاد اواوی توازی تبیجه يعني گوراوی و پاشی لباجار بانیا سیبو تسانی انا تبیجه بله لدوی بحر سپی يعني شو او بو خانشين بو او وتني اوي هبو او بالتو زكا قدريجان صباحت ابلا وبنابو دنگه تتزاني او نكرده او تركي خبر ده چركز عستوي يعني او هردو بهبرا لويدر البانيا سيبون لي وكاهات بحث كرن يعني بانياس جبوان قلق جيكي خريب بو دقو هرقاف روشن بدرخان دقو صباحت ابلا كابنير جاردن كاجمرا قارتكي نهات كان عميك نهات وصا يعني جا جنازي وي كل ويدري وفات كه نوتو دو جنازي وي تينن لكيلكا ميري بدرخان
السر جنازه از خازم تشتغل برسلمان كرم او كده دبيجن كو كيتشاوي وسيما نيشتيه كل سر تقوترك ورا نفساند قوتن تو هلبستك ورا خواندن و تو كاكي حماوسا بقور بكن و بلاطن ناكي كوتشتكي وساتنا ازبم قي دوی مسئله ده مثلا کنیرش دگو از درنگ ماهون اجوار که وان کسی که درنگ ماهون از درنگ گیشتمه و جنازه دیلاور و مسئله باشتر دزاند یا دیلاور دبیجه اما او دنفسینه؟ او دبیجه بل يعني من و مسئله نبیسته که که دیلاور لوی داره بو کنیرش هلبستک نویساند بو بلکه نخوندیه لوی داره نه نیشتی کس بخوینه شرط و چاخه چنه سال 1992 چیه چنینه یا خود شرط نباش بیا نظام چی نباش بیا جبویجی گوتیه برای کس نخوینه دبه يعني از وی مسئله نظام که که لازم معرف جدیلاور پرسش برکت جنازه دایه یا رسمه دایه تک دیلاور باشتر زانه وی مسئله ای باشه که کوا پرسیتنه نه از دیجیم گلک مالا تاوا گلک سپاست کن جبو هاتنا بشتربونا جنابته و ام هیوید کن که جاره کی دن حتی که هبانا تاوا لکن جاردن بیشم امی بهف رابن آنها بمینه دخیر و خوشیه دا آنها بخاطرته بله بینرین چارپل مدیا ما جاره کی دن هیجای کی کرد جنه کی کرد که سری داجی مگو جیانوی حسرتا ولاتا بهوریه و هر جبو کارین آزادی و نتوی و چاندی و هنرا کرد دوزا کرد کار کریه و هر وها که بهیست گل کنفرانسان بر پرسیاریا چار پرچی سرانسری کردستان کریه روشن بدرخان و ام جارکی دن رحمه خلیتینن و دبیجن مالا تاوا کتا جبو دوزا خواه وان کارا جبو گلی خواه ولاتی خواه وی کاری پیکانیه و امجی لکده و هنره و کاری خواهی درکون و جارکتن سپاسی میوانی خود کم که محمود بگیک و مالا و آبکو اک بداریا مکر جبو برنامه اکیدن لیویا مل چارشما ببن و آنها پشت من جاردن برنامه اکیدن عثمان آیدین و اویندار تکین هیا جمع نقطن بهورا بن بخاطره و ایوارا خوش